isa-isengat na nga skills training apo nga kakailian mga karonda. Radyo Ronda Balita Midday Edition. Okay, kamao dyanan na. Intay nga ro din aga shout out talaga nga mapanmanin ti oras ti programa tayo nakalaalis to ti oras gagayem ken kabsat. Oy, kablaon tayo man gayam ni Apo Kapitan Jesse Chris Lagundino manipo dita barangay Pansyan iti iliti Pagudpod Ilocos Norte naimbangin kay panag buybuya kasama ten kablaon tayo pa ni Apo Bukal Jonathan Turalba dita Badok naimbang malemyo dita Badok kasama ten kablaon tayo pa da po City Councilor Ibarra Bubot Crisostomo kasama ta ni City Councilor Kishal Pungtilan ni po City Councilor Bismarck Kidang ni City Councilor Bioli Nalupta tagay na tayo na iwayat nga public hearing iti biyang ti City Council iti syudad ti Batak gagayem ken kakabsat kasama ta nagiti po nga barangay officials sa dito barangay Baay dalawa ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan ken ni Mami Guillerma Sulisipan ken kasama ten ditay leasers tayo pa dito barangay San Pablo San Nicolas ni Comadre Cristina ni Tata Bidal ni Nanagos ni Tata Juan ni Nata Tansing ni Manang Alice ken iti pamilya ni paring Albert Marquez ken kablaan tayo pa agbuy-buya pa tatay ni Provincial Treasurer Mrs. Josephine Kalahate ni Apo ABC President Birhel Kalahate dito barangay Gabot Norte Badok Ilocos Norte ni Ninong Tony ni Ninang Feli ken ni paring Ronnie Baybado ni Ninang Carmen and of course ken ni Kagawad RD de la Cruz dito tayo apo nga kabarangayan tayo dito barangay Bawawes dito balay amo kanom dumeg damanen na misis ko dito tayo karkaruba mit amin kay dita ni Tata Royal ken ni Nana Rosie Rigonan dito nagbakalan Batak and of course ni Apo Kapitan Salvador Caroy no pay dito na kainuman tata into kanu bigat basitada iti emergency nga nagaturungan na ken kasama ten kablaan tayo pa na manang Silvia de la Cruz ni Mami Rosalinda Bumanglag kasama ta ni Mami Minda ken ni Apo Kapitan Manuel Cadiente dita Bacara. Okay, ni Aida Gabrilio is watching video ko na to. Hello Sir Ronald, naimbaga pangaldang mo sir. Ingat lagi, God bless ko na ni Mami Luming. Thank you very much Mami Luming. Kasama tan di tayo listeners tayo dita barangay Kalayab, Lawag City, Get Wilson Gayam ni mother ko. Madit Bagbagina kasama tan ni ading Kumaya da Ate Vilma ni pareng Michael da ni Ma'am Fiakino ken ni Uncle Orlin Galana and family ni Best Delay kasama tan ken ni Auntie Merlin Bakod ken digiti apo nga barangay officials ni Met idalwa ni Apo Kapitana Marvelin Padayaw amin latan nga dumdumngeg aga buybuy ti programa tayo may naganan kay man ken saan ni Tata Dominador Ador Lozano dito Sitio 2 barangay 17 Santa Asuncion iti ili ti San Nicolas Ilocos Norte kasama tan kadigiti taga Suba kablaan ti man damanang Vanessa damanang William digiti kaannakantay dita naimbang pangal daw yo ni Tata Nabi ni Manong Robert digiti Macho family Guerrero Rigsay family kasama tan amin kalatan dito barangay Suba Paway Ilocos Norte ala karon na natin kung daway nga agyaman ken pumakada ket awisan kay tumanen nga makipagpaset kanyak into no bigat iti programa tayo Radyo Ronda Balita Midday Edition. Biyernes gayam man no bigatan nagalisto ti oras when nagalisto ti aldaw weekend manen no bigat gagayem ken kabsat. Nakadwa ka nagserbi iti biyang team master control da engineer Mike Ramos ken engineer Mark Tuliao. Kasama tan kadwa tayong nagipadamag ni Radyo Ronda Patrol April Joyce Gonzales ken kasama tan itinagan ti administrative officer tayo ni MJ Bangit. Supervision ken direction ni Station Manager Rod Sadjan. Ken to inimo to ibiyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. May batbati tayong bagadamag na imbag apangal daw tayo amin nga sangapada. Babay na po. Radyo Ronda Balita Midday Edition. Itkay nangigan di programa Radyo Ronda Balita Midday Edition. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 2 minutos kalpasan ti oras ti alauna. RPN DZRL Radyo Ronda News Break.
Naimbag nga oras yung kagayam kirabsat, manipod dito inyo Center Testasyon RPN Diesel Radio Ronda Batak. At iti kabarwanan, ken kao dyan nga damag idatang oras. Damag pailaing manipod dito yung lugar tayo. Binigbig ni Gobernador Macho Marcos Manotok, dagiti 30 ketupat, anapadayawan nga empleyado kabayatan ti Pasasalamat Awards to Retirees and Length of Services Awards, kadagiti empleyado iti gobyerno provincial iti mismo nga Malacañang of the North, iti Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte. Nagyaman ti Gobernador, kadagitoy gapoy ti inpaayda at napudno ken naunday panawen apan nagserbida iti gobyerno. Kang runaan dinakamat ti Gobernador, anagyamanan dagiti nagretiron nga empleyado akaraman kadagiti napadayawan iti Pasasalamat Awards to Retirees, the Dr. Josephine Ruedas, Mrs. Lilian Rin, Engineer Herminio Castillo, ken ni Mrs. Mercy Ramos. Napresyar ken binigbigmet ni Gobernador dagiti empleyado nga adaanen iti 35 atawen ken nasursurok pa nga agtrabaho iti gobyerno probinsyal. Kunati amati probinsya asaan ang magatatan iti napudno nga panagserbi ken kinabayagdan nga empleyado iti gobyerno probinsyal kang runan na iti panawen ti kalamidad. Kunati amati probinsya agnanayon tumet iti lagip na kadagiti napipintas abanbanag nga inburay digitoy retirees nga empleyado. Kunana silukat met ti gobyerno probinsyal kada iti mayat nga agaplikar nga agtrabaho ken mangsukat kada iti napakansya na posisyon dagiti retirees. Dahil tadi kaudyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN Diesel Radio Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time 4 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ronelda Cabrera, taga Zone 5, Banguet, Abra. Madalas sumasakit ang aking likod at dibdib kahit meron naman akong iniinom ng mga gamot galing sa aking doktor. Wala pa rin siyang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1, gumaan ang aking pakiramdam sa loob lamang ng 2 linggong pag-inom ko ng iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1. Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg capsule. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 19-in-1. Doc Herbal Coffee 19-in-1 with Insulin Plus. Dinadaing ko po ang namamanhid panghihina ng aking katawan. Nang gamitin ko po ang Doc Herbal Coffee 19-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold, naramdaman ang pagbabago ng aking katawan. Goodbye to meat mancha. Hello Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meat mancha. Hello Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. At nakadi-diabetes mo, kayat mo asalakniban tamatam, iti nagdudu mga sakit, makarik na kakadi iti problema iti mata, kas iti pan nakabanog, infeksyon, panagbudo, allergies ti mata, wenno sensitibo alawag, tilaing solusyon na ket iBerry Food Supplement. Ti iBerry ket natural ti sangkap na, anabak nang iti antioxidant, ang makatulong iti pan nakamentenar, ken mang preventar iti anyaman na sakit ti mata, gubuay ti diabetes. Ag iBerry iti naldaw-aldaw para tinapimpintas a panagkita.
Padasen iti kabarbaro nga Ivory Gold nga adda sa nga 10 mg na alutin ken mas nalaklaka iti Sabalia brand. Ti Ivory Gold ket magatang kadagiti suki a butika. Naimbagadamag kasinsurat ni San Mateo. Paset, may kalima, binatog, may kasangapulo, ket innem. No agayunar kayo, di kayag parang analiday. Akas kadagiti agin sisingpet. Tag pamarang daan nakakaasi. Tapno maamuan dagiti tattao, nga gay ay narda. Laglagi penyo, ngay nawat dan, tigunggunada. Mensahe ti Quaresma, dandanon kada kayo, da Mrs. Amiruel Coloma and Family, Municipal Treasurer, Pinili, Ilocos Norte. Thank you very much. Nga po iti detoy, impasnek ko tinagkararag ken nagdawat ken niya po Diyos. Nagayunarak, nagkawesak, iti nakirsang alupot ken nagtugawak iti dapo. Mensahe ti Quaresma, dandanon kada kayo ti DJCM Construction. Kukwa ken matmatunan ni Mrs. Leonarda I. Toledanes, Owner Manager, Masarakan, iti Lawag Balakad Road, Lawag City. Diyosuna iti agni. Kumusta po kayo? Ito po si Dr. Ingito. Meron nga pong nag-message sa ating nga pong page. Doc, ano nga po yung pinakamabisang herbal plants sa makalimutin? Ang makalimutin o kaya for of memory, meron nga pong mga tao na kadalasan naghahanap ka po ng ballpen, inasa kamay lang po pala nila, at sila nga po ay naghanap ka po ng salamin, inasa mata lang nga po pala nila. So yun nga po yung for of memory o kaya yung makalimutin. So ayon nga po sa mga eksperto sa pagsusuri, ito nga po yung kilala na pinya o kaya yung pineapple. Ito ay mayaman sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, magnesium at potassium. So ang kanya nga pong laman sa pineapple ay kukuha nga po tayo ng isang buo nga po nito, at kapag meron nga po kayong blender o kaya meron nga po kayong juicer, ang gagawin nga po ninyo ay i-extract o pipigain nga po ninyo, at kapag nakakaipon nga po kayo na kalahati hanggang isang baso juice nga po ng pineapple, ayan nga po yung inyong iinumin. So ayan nga po ay napakabisa yung sa may mga makalimutin, at hindi lang nga po yan yung sa may mga constipation. At wag nga pong kalimutan na uminom nga po ng Doc Herbal Coffee 15-in-1, dahil ang sangkap nga po nito ay meron tong pulpurcorn, stevia, moringa at marami pa nga pong iba. At ito ay nakakatulong sa iba't ibang klase nga pong karamdaman, at ito ay nagprotekta na para tayo nga po ay hindi madaling madapuan sa anumang klaseng karamdaman. At ito po si Dr. Ingito, kalusugan mo, kayamanan mo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10 minutos, kalpasan ti oras ti alauna, padaanan yung ti programa tayo, Baro Arimat Music Festival. Baro Arima! At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawal daw. Baro Arima! Maalis kayo nga rod nga dingeg. Baro Arima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Baro Arima! Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kailupuan. Baro Arima! Mangmangigan! Limpailaeng RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Baro Arima! Baro Arimat.
Abeno na imbag malem tayo amin nga sa ngapada. Sumangbayan ka na kay ti programa nga napalwan iti Baruarimat Music Festival. Niranta programa nga mayo pagliliwaan, paglinglingayan no kastoy nga oras ti madanunan. Nagginggined, dita tayo muna gundaway, nadlaw yo ti ginggined, medyo hanong na met ken napigsang medyo nabannayad gagayem ken kabsat. Ngem ni MJ engineer madina kan nadlaw, dinanadlaw deti ginggined. Nagginggined dita tay, ite mo na gundaway, ite madamati commercial, ite kapakpakadak gagayem ken kabsat kadete muna nga programa tayo. So di talog lugar yo, nadlaw yo ti ginggined. Danggayan ta kagingan nati oras ti alas 3 sa grama niti programa tayo parikot ken pamagbaga alas 2 kagingan nati oras ti alas 3. So medyo na unday nga oras intay panagkakadwa. Ti pelang rod ti naken gayam yo timon ti dete programa ni Ronald Idol Domingo, iti biyang tima sa control da engineer Mike Ramos ken engineer Mark Tuliao. Iti anagan ti administrative officer tayo ni MJ Bangit, supervision ken direction station manager Rod Sadjan. Kadigiti kayat natin kumablaw, ag-text ka lang ti 0945-268-9141 ken 0935-804-3395. Abeno papagayam, adero dan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika, itatang malem, adyo na ti kantang napolwan, into no siyak tiyagasawa. Baruarimat. Adito lang kini Miss Leia Marpataray, babayan kadigiti The Mega Mix Singers. Mayat nga maiwawa, lumada
balita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. Beno papagayam tuloy-tuloy ti programa tayo Bararimat Music Festival. Anaimbag nga malem tayo sir ko na ni Beron Manuel. Okay, kasama tayo still watching ko na ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar, kani Mami Chita Ung Tabera, adda ka na isona ijay solsona iti agdama. Okay, doon tiya sa walipay nga sonata. Ngaynak manisagot ka na kayo, dito'y kanta manibad pa lang to'y numutoy biyang. Narukop nga ayat. Okay, para ka na kay amin nga sangapada, patpat ganming agdingdingeg ken agbuy-buya ti programa tayo. Samit mo man hindi karayo pa na
balita, ag subsublita ya tumngeg, iti paborito ya programa. Baro Warimat. Okay, tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadwa panagdarangay. Dito pa lang programa tayo, Bararimat Music Festival. Is watching with you. Kunamit ni Mami Maria Guillermo Danno. Na ibagamalin mo Sir Ronald. Kunanad to eh. Okay, kamlang tayo mampay gayam ni Manong Jun Salmasan. Manibo dita Barangay 48A, Kabungan, Lawag City. Okay, caller tayo. Manibo diti linya tayo. Hello caller, good afternoon. Hello, compadre. Ano yung oras mo? Naibagwet nga oras mo, compadre. Kumusta ta Barangay 28 Lawag? Kasi nga po, Diyos ang service lang, compadre. Nalawala, napudot. Medyo na lamis basit. Ay, medyo nalamis basit. Alawala, compadre. Ano timay pa di programa? Compadre, tikas ko muna, kanta mo, gapo kanta musika. Gapo ken ka musika. Ala sige, naka isot isarunutan, compadre. Sinot pang isagutam deta nga kanta? Okay, compadre, sagot talatan, kadagiti nando si Barong Marimat. Hello, ken ni Maria, ken ni Manuel. Kami kalmensig. Ken nang nga na ken kami, compadre, nga timong dating. Baliplipatam ka nung kablaawan ni Ate Vilma, kunana. Ayun gaya, ni Mrs. Vilma Makabiyog, na yung bagong oras mo, sa Bagis. Kanahida naman tara, pagmusta ko, compadre. Agdangdangag dayjay kang kanayon. Kaya? Ay, wala. Na yung bagong oras mo man ng ating Vilma. Kan, kasabay, compadre, ni Madam Carmen, kan nga timong dating programa. Kan amin datan nga member si Barong Marimat. Okay. Thank you, compadre. Ni compadre MM, madi po dito Barangay 28 Lawag City. Ni Madam Alma Parrocha. Good afternoon, sir. Kung ano ito, nabay nga dinagbuya. Ni Ma'am Alma Parrocha. Ni Mami Rosalinda Bumanglag. Di mo kunain Mami Rosalinda nga gumangganat ka manan. Gumangganat ka manan, Mami Rosalinda. Okay, tiyan na request ni compadre Double M. Manibod pa lang dita Barangay 28 Lawag City. Kablaon tayo mampay ni Miss Tehani Alejandro. Nala daw man tatang nag-text ni Miss Tehani Alejandro. Di manang Agnes Agbayani. Dita Vintar. Okay, 20 gapuken ka. Baro Ayun ka lang kayo ni Biyang. Ka umusika isu amang mangigandak ita agyaman akunay ken ka taadda ka aliw-liwa siguro no awan ka musika agingga na ita inakag may sa umusika nagpatek ka dito'y puso sikat linaon na agyaman at di Diyos tainted na ka dito'y sidong ko amang musikaan nadan ka tasikat na muangayan tirag sa kuitan umusika
umusika. Nagpateg ka unay umusika. Isu at imet ko mangmangiganda. Sapay la kumata dinto agpatinggan. Panang sapuyot ti Diyos sita nga agdama. Agiyaman at ti Diyos tainted na ka. Dito'y sidong kuwa mangliwliwa. Alam mo sikaan nadan ka. Ta sikat na mga yan tirag sa kuwita. Umusika, umusika. Nagpateg ka unay umusika. Isuatimek ko mangmangiganda. Sapay la kumata dinto agpatingga. Panang sapuyot ti Diyos sita nga agdama. Siguro no awan ka musika. Aging gana ita inakag may umusika nagpatek ka. Dito'y puso sikat linaon na. Agiyaman at ti Diyos tainted na ka. Dito'y sidong kuwa mangliwliwa. Alam mo sikaan nadan ka. Kasikat na mga yang tirag sa kuwita. Umusika, umusika. Nagpateg ka unay umusika. Isuatimek ko mangmangiganda. Sapay la kumata dinto agpatingga. Panang sapuyot ti Diyos sita nga agdama. Sapay la kumata dinto agpatingga. Panang sapuyot ti Diyos ita nga agdama. Okay, adinaron ti request ni Compadre MM manibod iti Barangay 28 Lawag City. Agapuken ka musika manibod pa lang toy numutibiyang. Ita ito tapo nga roden ti may kadwan ken maudi na 30 minutos si programa tayo kalpasan ka dagiti sumagmamano nga pamalagip manipod iti technical studio. Baro Warimat. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. RPN DZRL Radyo Ronda. News Break. Naimbang oras yung gagayem kinabsat, manipod dito yung News Center Testasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. At ito itikaw dyan nga damag inatang oras sa inbili ni Gobernador Macho Marcos Manoto, kita listo apan nakaparukat ti quarry permit. Dagiti nagaplikar iti Provincial Quarry Office kang runaan ng imbilin dito iti Gobernador iti biyang ti Provincial Administrator ken Quarry Officer Attorney Ibet Convento Laines. Namo ngayon pa ilaing dito apamilin ti Gobernador gapo iti kado dagiti proyekto infrastruktura ang mayim implementar dito i probinsya.
Segon ti report, may pagkarup asaan maliklikan nga dalig iti agliblibas ang mapanagala iti darat, gapoy ti kinabayag, ti pan nakaparukat ti quarry permida. Gapoy ditoy, naiget nga imbilin ti gobernador, ang may listo iti pan nakaparukat ti quarry permit, dagiti kwalipikado at tao, manipod iti probinsya, tapno nawaya digitoy ang makapagtignay para iti negosyo da. Kinidamet ti gobernador kadagiti quarry operators, ang papintasan pa iti dagiti proseso, iti regulasyon, kaya ialisito iti may patungpal kada iti napapateg nga addang iti biyang ti infrastruktura kas na mang patibker iti karina amang paduras iti Ilocos Norte. Dahil tati kaudyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:33. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Herbal mixed with collagen and glutathione. Gapot tayo nyo ubingak iti nagsaksikitin iti kudil na, idinangag ko dahil Doc Herbal Coffee 21-in-1 nga adan dahil iti collagen and glutathione. Idi ununa sa anak amamati. Ngayong gapot ituloy-tuloy ko daytoy ket nakitak iti epekto na dito kudil ko. Naglighten kin ininot nga nawawan dito scar na. Gapo iti dayta saan kon ibain daytoy kudil ko. Agyaman naklaunay tanam amok iti Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Herbal mix with collagen and glutathione. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Ganda sa katawan. Masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan Ay natin? magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Magandang araw, taga-Bra po ako. I-share ko lang sa inyo ang aking karanasan. Siguro dahil may edad na ako sa ngayon, medyo mahina na rin ako kay Mrs. Mula nang gumamit ako ng Doc Herbal Coffee 21-in-1 at Doc Herbal Capsule, lumakas ako kay Mrs. Kaya subukan ninyo ang Doc Herbal Coffee 21-in-1. Madaydayaw ti Apo a Diyos ti Israel.
agdaydayo kayo kenkwana, itaken iti agnanayon, awan inggana. Mensahe ti Kwaresma in kay nangigan, ipapaay kada kayo ni Honorable Marvelin Padayaw and Family, Punong Barangay, Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Diyos unay ti agnina. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:38, tuloy-tuloy lata tintay pa nagkakadwa pa nagdarangay dito pa lang programa tayo Baro Arimat Music Festival. Okay, di pa lang tinakyan gayemyo timon tinete programa ni Ronald Idol Domingo, itibiyang timas sa control the engineer Mark Tuliao ken engineer Mike Ramos. Okay, itinete agundawa intay subyanan digiti pangablaaw papagayam. Kadita, agsubsubli tayo tumngeg, iti paborito ya programa. Baro Arimat. Okay, kablaon tayo man ni Madam Aida Gabrilio. Still watching, sir. Kuna na to, happy and blessed weekend to all. Kuna ni Ma'am Fiakino, dita Barangay Kalayab, Lawag City. Ni Madam Karina Andres. Hello, Ma'am Karina Andres. Kasamatan kablaon tayo Ma'am Paygayam. Nagitay listeners tayo. Dito'y Barangay Paguludan, Curimaw. Daninong Leonardo Calobe. Naimbag nga Malemyo. Kasamatan, the engineer Elmer Macalma. Dito'y IMAC Engineering Services, dito Barangay 8, San Agustin, Paway, Ilocos Norte. Okay, kablante pa'y gayam, di kita taga Kalapaway Eatery. At irodan ti panglukat tayo ngayog bilang musika, iti may kadwa, ken maudi na 30 minutos si programa tayo papagayam. At di man dati kanta, maniud pa lang ken ni Eldon Kyle Macalma, ni Tiryang nga nabaketan. Baro Arimat. Mapakit amin isuna
Kadita, agsubsubli tayo tumngeg, iti paborito ya programa. Baro Warimat. Okay, tuloy-tuloy lang tatintay pa nagkakadwa pa nagdrangay di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Okay, madi ka man nag-request at Mami Rosalinda Bumanglag. Okay, kaya nang iganda tayo kantang napuluan ni Tiriang nga nabakitan. Babaen pa laing kaniti The Mega Mix Singers. Babaen pa laing kan ni Mr. Eldon Kyle Makalma. Okay, di man dati request ni Mami Chita Ung Tabera. Manibad pa lang dita Solsona, Ilocos Norte. Kablaan ti mampay da kabagis Araceli aganon Thailand ni Ninong Rudy Ninong Binoy kani Bas Karen Tahilan dita barangay Mabusag A Mabusag B Badok Ilocos Norte. Inpaay mo ngalak amin. Kablaan ti pay ni Apo Kapitan Isagani Lutap dito barangay 10 Kabagwan Paway ni Apo Kapitan Noel Sadjan. Hello compadre, kamusta kayo dito barangay Salbang Paway ni compadre Noli ni comadre Nora. Kablaan tayo pa Apo Kapitan Wilson, dating nga Kapitan Wilson Sadjan and family. Biyayandang di sapatan asisya tulae itin ka ay ayate intet mo maladawa inakidamat magmatan agarubos tululwa sa inek kujak mapengdan. Sa dinutan tiyak ko diyayandan di sapatan nasisiap tulae itin ka ay ayate indet mo aladawa nakita matmatan agarubos tilulwa sa inek kujak mapengdan inted mong aladawa inakita matmatan agarubos tilulwa sa inek kujak mapengdan agarubos tilulwa sa inek kujak mapengdan. Kadita, agsubsubli tayo tumngeg, iti paborito ya programa.
Baro Warimot. Okay, dito nga ron tayo sa Dinno Itan. Okay, hintay man nagibasa pa kadigitay dadumapay nga pangablao dito papagayam. Okay, kunanad toy. Naimbaga malem mo sir. Sorry, naladawak sang-sangpet ko nagpatandog ta kinagatnak ti pusa. Apo deta request man tay apay nga di ka malipatan. Isagot ko ti padak nga karima. Thanks, God bless. Ako na ni Mami Rosalinda Bumanglagwen. Teko na tayo, agad-anad tayo. Iti pan nakagatay kadigitay taraken tayo. Aso kada pusa. So nga hanyo nga pagangangawan digitay tartaraken tayo. Apo nga kakailian ta narigat. Pagangangawan tayo. Okay, good afternoon sir. Kung napay dito ni Madam Alma Parrocha, naimbag nga malim tayo sir. Kung na ni Veron Manuel, kasama tayo ni Madam Jenny Avelino. Okay, thank you very much for watching. Dapat bati 11 minutos, kasangwanan ti oras ti alas 2. Hintay tumanin pa nagpipin na kada. Okay, Madam data request mo. Mami Rosalinda Bumanglag nga di kanton malipatan. At di man datay paborito ni Mami Marie Guillermo Dannog Papagayam. At ito natay kanta nga napalwan iti Anusak. Okay, para kada kay amin nga sangapada patpat ganmi nga agdingdingeg kay nagbuybuya ti programa tayo. Baro Warimot. Kablaon teman ni Highland kan ni Cousin Erwin Domingo. Wow, love it song ko natin ni Ma'am Karina Andres. Oy, kablawan teman di tayo kakadwa tayo ti Ariwawa ni Kaariwawa Parape Baptista, Jonathan Rigates, Imang Danny De Leon, kasamatan ka ni Mr. Jimmy Orbeta, ni Mr. Arnel Asidera, ni Miss Racel Sibulao, ni Manong Lito Guerrero, ni Ninong Marshall Aguto. Nangitay kakadwa tayo ti Kaariwawa. Sigala
Dita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Okay, dito nga ron, ti An-Anusak, paborito request ni Mami Marie Guillermo Dannog. Okay? At yaron din dati request ni Mami Rosalinda Bumanglag ken ni Ma'am Karina Andres, di Canton Malipatan. Okay, siguro pang recap tayo. Iti detoy may kadwakin maudi na 30 minutos ti programa tayo papagaya. Ato yan. Dati sonata di Canton Malipatan. Pero papagayam kay nang giganti kiddaw ya sonata di Canton Malipatan. Tultuludan ko na lumamay pagapware in Canton Malibay anay puso. Okay, intay tultuloy ti programa tayo. Kunak kuma papagayam ngem oras na tap nintayon rep ka naman pansamantala ti programa tayo baro Arimat Music Festival agsipod ta
Sumreken, detoy tata parikot ken pamagbaga program. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibaga oras yung gagayam kirabsat, manipod dito yung news center testasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak at iti kabarwanan ken kaudyan nga damag ilatang oras sa mangidonar ti Philippine Charity Sweepstakes Office ano PSCSO ti 20 milyon na pesos para iti mangidonar iti 20 milyon na pesos a pondo para iti gobyerno provinsyal. Dahito iti nabatad nga impakamo ni Dr. Arlene Ragasa, OIC Chief of Hospital ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Tinakita da anapintas a pakausaran ti pundo ket may gatang dayto iti solid infectious waste treatment machine nga naprobaran ni Governor Matthew Marcos Manotok. Inlawlaw na akang runaan agagem tina sa proyekto ket tapno da iti nasayaat apakaipanan dagiti infectious waste ti hospital gaputa dagiti hospital waste ti maysa kadagiti dakkel apag gasgastuan ti probinsya. Kunana ang nakadakdakkel at tulong ti panakagatang tinasaong makinarya saan laing para iti nasaong balay pagagasan ngem pakairamanan kadagiti district hospital sa ken no nasaya at ti panagnana ket mabalin amay palawat ti operasyon na kadagiti pribado a hospital ditoy probinsya. Kunana na pinpintas ti ibong ti panagusar ti saong makinarya agsipod ta apaman a maipadalan ditoy dagiti infectious waste ket mapagbalin nen dagitoy a general waste apakaipanan na asaanen apag danagan pa iti panakaibeleng na nang nangruna ket umababot iti 40 ket siyam aging gana ti 50 kilo tinasaong klase ti basura iti makokon iti inaldaw kabayatan na inlalawag ni Ragasa ngiti agnamakit adday ti kabinbinonig ti probinsya amay sa pribado a kumpanya nga adday ti babaen ti Cleanway manipod Kapas Tarlac. Kunana paay at ti panakakolekta ti infectious waste ket mamindwa iti kada tawen wenno kada innem a bulan. Segon ken kuana daytoy ti mangipamatmat iti kinadagsen ti responsibilidad ti hospital mangidulin anaimbag kadagiti infectious waste. Inapalgak pa ni Ragasa at ti panakaamuna ket makagasgasto ti gobyerno provincial ti may sa milyon na pesos ti tinawen para laeng ti panakakolekta dagiti nasao a basura uno nasao nga klase ti basura. Mangnamnama kalpasan naprobaran ti sanggunyang panalwigan ti panakaipaay ti bileg ti gobernador nga magipagpinirma iti katuran ti PCSO ket agtultuloyen ti nasao nga proyekto. Deta di kaudyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan ti oras ti alas 2. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Sobra po ako nagpapasalamat sa Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21 in 1 kasi dati nagkaroon po ako ng bukol sa gilid ng aking suso. Nang dahil sa araw-araw kong pag-inom ng Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21 in 1, nararamdaman ko na unti-unting lumiliit at lumalambot ang aking bukol.
Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Ada double whitening tea papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Meron na akong maintenance para sa high blood at kolesterol. Sinabayan ko ng pag-inom ng Doc Herbal Coffee 9-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold. Sa ngayon, masigla na ang aking katawan. Hindi na rin ako nahihilo at normal na din ang aking kolesterol. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:07. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti dayta programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam, palmaling nga rod nginak kumablaw kada kay tiya daytoy nga malem.
Malimit ti Huwebes, 22 ti mabilang iti bulan ti Pebrero, tawen 2024. So mga bayan kada kayo ti programa tayo papagayam, nga pagitaklinan nyo kadagiti parikotyo, problema yo, pakibasaan kadagiti daniw, mensahe ni ayat, dagiti pakasaritan kanayat, pakasaritan iti biyag, dagiti sarita wenno nobena, wenno dagiti namnamain nyo nga makaipaay, iti pagliliwaan, paglinglingayan, pakapidutan iti adal, ken mabalin nga isuda iti mangitunda kadatay iti napinpintas nga masakbayan, wenno napinpintas nga dana. Anya pa iti raramidan nyo, in kayo nagipatulod papagayam. At di pa lang tuyanak ken gayam yo ka sa timonyo ti dete programa ni Ronald Idol Domingo ken kasama ten iti abiyang ti Master Control ta Engineer Mark Tuliao ken Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction ni Station Manager Roda Sadjan. Benoy palubos yuman tadyo nga rodan ti panglukat tayon nga ayok bilang musika papagayam. Ato yan ti sonata nga na Paulo iti ayat nga na punno. Paborito ni manang Emeline Butay de los Santos. Kaya nisagot tayo man pa ikan ni mother ko. Ayat pin pa ay ti Diyos
Tita, ag subsubli tayo tumyeg, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Beno mapagayam, tuloy-tuloy ti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Nangiatulo din iti oras tayon, 15 minutos kalpasan, ti oras ti alas 2 papagayam. Beno iti dito nga gundaway kasangwa ng intay basan dagitoy panintay ibasa kung tayo man dati umuna nga surat papagayam ket ipalubos yung mampay sagutan kayo mampay ti may sapay nga sunata kasi nagpangliliwa panglingligay kada kayo itatang malem. Ato yan ti sunata ng nag-isagot kada kayo papagayam. Kablaon tayo mampay gayam ni Apo Kapitan na Felix Valencia Jr. dito yung Magnuang. Kasama tayo ni Manong Perry kinimanang Karen Velasco. Bagaman wanya launay nagpituta
Dita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Pero papagayam, love it ko na natin ni Mami Marie Guillermo Dannog. Anya paulo na det ang kanta sir ko na ni Karimat Lorna. Sadyay tanem ko. Okay, kablaon teman ni Listan Alvin. Kasamatan ni Ramcham Baldos Bermudez. Kasamatan ni Charles Navarro. Ni Ma'am Jenny Avellino. Ni Rohel Morena Ronquillo. Ni Sangguniang Bayan Member John C. Clemente. Kablaon pa ni City Councilor Ibarra Bubot Crisostomo. Kini City Councilor Kishal Pongtilan. Kini City Councilor Violina Lupta. Kini City Councilor Bismarck Kidang. Ken ni Ate Vilma Andaya Makabiog, ni Manang Emeline B. De Los Santos II, ken ni Listana Alvin. Ken ni Apo Bukal Jonathan Toral Badita Badok, and of course ken ni Apo ABC President Virilio Kalahate, ken ni Ninang Josie Kalahate, ni Ninang Carmen, ni Kagawad RD, kasamatan ni City Councilor JB Bakiran di Talawag City. Hintayin ibasa detoy may nga pakasaritaan papagayam. Hintayon ibasa itatanga malem. Detoy ket pakasaritaan ni pagayam tayo nga Lorna Tagata. Dahito'y ket napaaluan iti single mother wenno the singing widow. Sakpay man ngintay taluntunen pakasaritaan tuy nasa adana tuy biyag ko. Tanggayan nakmampay nga agsangit tapno may peksak ti ili ko kaday di tatang ko. Si Ronald si kamantay aramatik arangtay amang talaytay dayti na sa ken napait akalman ko ken nagbalinin abaton lagip iti biyag ko. Pakasaritaan tipan nakaulila iti ama. Daytang agsapa nga isisiray raya tinaubing nga init jay daya. Mang pasimudaag tinapintas ken nangayed apa nagdaliyasat ko iti dana. Atal taluntonek iti dayto yabiyag. Disyembre 21 iti masirayak tilawag ninamnama ken biyag. Ana sa libukag. Ragsak adi may ladawan ti maysa nga ina ken tinadungo nga ama. Naragsak ti pagtengan wenno pagtengan mi nupay daytoy ket kalapawlaeng ana sigpitan tinipa ken nagatep ti panaw agdatar ti kawayan pinayusan. Naragsak ti binangon ti amak a pamilya. Siyak ti ragsak da. Liwliwadak tunggal oras nga lumabas. Naglabas dagiti kanito. Nagbalin nga oras. Ngaysot ng bukel aldaw ken bulan. Tinapupuutan. Umadang akon. May balikas kon ti ama. Ininot ang nasursurok ti magna.
ken agsao asisyak. Banag anaragsakan dagiti naganak kanya. Awan umarta paragsak ti isang bayko kadagiti naganak kanya. Iti umuna akasangay ko. Nupay na numo asagana tinaipasango. Naragsak dagiti tao at mabuno. Daydaywen dati amak, tasimmaranta kanon, ngagtrabahon gapo iti kaddak. Simmingpet kan gundo, manipod timao, taputot mo barok. Agnakim kan, when agnakim kamit ngatan, when agnakim kamit laeng. Kun kuna kano day di lilong ko. When tatang, papanan na ayamet nga jak agnakem. Kakaiso na nga dan putot ko. Aray aw ken liliwami ken ni bakit. Napardas ang naglabas dagiti aldaw. Nalingag kon ngagtaray. Mabaon nakpayen ni nanang ko. Ngagiyawat kadagiti nalagan abanag. Nasimbeng ti panagbiag mi. Simmaya at ti taray ti pinagbiag mi. Gapu ti kinagaget ni tatang. Inisang katiping at altalunen na umdasmet a pangalaan mi. Ti pang supusup ti biag ken tinaldaw akasapulan ti panagbiag wenno pinagbiag. Iti may sa asardang nagpakadaday di tatang tapno agpasayak. Dinak matalawan kasladain na ipaspasimudaag arakupen na anggwen nak agsubli-subli tayan ko kasla di na kayat tirumwar iti taing mi akubo. Ngem napilitan nga rimwar iti dagasen ni uluteg wenno ni uluteg ko inaudi akabsat na. Manong intan kinonana maudi nga agek ken arakop ni tatang kanyak. Ididay dia kanito anagmanto tilubong mi nga agina. Rupa di amak jak unay kabisado ken matandaanan. Gapo ti kinaganus ko nga inulila na. Jak kamo ti agsangit jak marik na ti saem. Jak pay amuno kasano ti rigat, iti dayta ka nito. Ti kinaganos to'y panunod ko. Tinasapa apan nakaulila. Saan ko marik na? Idiga po ta ubingag pay unay. May matangak laingen tila dingit. Ken pan nakiidasay ti amak itirabaw ni Apo Adaga. Nga ison, tay marubrubsay. Talong aldaw ang nagpukaw, ti Diyos ti alwad na nga tatang ko.
Kadas da. Iti tadem 27 nga tuyok ti kutsilyo. Kendo abala ti manggudas ti biag na. Intapwak da iti waig ket na iuper ti bagina. Idi masarakan da marubsayen ti lasag na. Anya na nagkasang nga ipupusay ti maysa nga ama. Awanan da ti asi. Mariknak ti saem ken sakit no kasano ti maawanan ti ama. Idin tamawata kon tinapasamag ti amag. Nakasaksakit. Nakasasaem alagipen. Tunggal umapay ti kinaawan ti amak. Amang tarabay bayat pa nagdakkel ko. Isariked-ked ken adigi ti pagtengan. Mariknak launay nukasano. Nukasano na ipalay apuris ta sa emken pait dito'y puso. Kaput na sapang ipupusay di tatang ko. Saan ko narikna ti ayat ken dunguna bayat tinak idadakkel. Sinulo ni nanang ko. Ngayon baklay ti responsibilidad ti ama ken ina. Dahil ito'y pakasaritaan to'y biyag ko ket adat tuloy na madaanan nyo. Inornos to'y pagayam ken kabsatyo. Lorna Ligaya Yadaw Tagata. Kamandingan, Batak City, Ilocos Norte. Alawen papagayam, hadetang aro diti makapasegar rikna dot-dot. Nga pakasaritaan, di pagayam tayo nga Lorna Ligaya Way Tagata. Abangan ang susunod na kabanata. Neno papagayam, at di mga ruditintay ipasurot, asunata ti pakasalitaan ngayon na inpatulod ditoy. Parikut, ken pamagbaga. At yung rode dati ipasurot tayo sonata ti Dani ti pakasaritaan na papagayam. Okay? At to yan dati napananan nagjakmot ma sapulanin deto yan. Si Putipi nakita kay adwa nagpalbaliwe kay tirik na nabiarekta napugaw na nato'y puso Sa balidetan ikwata na ipatukarta dahil tilatan. Okay, sa balideta at di man deto'y ipasurot tayong sonata papagaya. Te paborito Mami Rosalinda Bumangla, ganto yan. Okay. At tioro din papagayam, deto'y sonata nga napolwan iti nasa M nga ipapanaw.
Pero papagayam, intay taro din na itultuloy ti programa tayo. Kalpasan lain ka ti sumagmo na pamalagip, manipod ti technical studio tayo. Parikut, ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:41. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhin. Maraming salamat 21 in 1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti globe number 0995-951-1711. Ken ti smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15 in 1. Kapoy tinangato nga uric acid na adaan ti panaglumbang ken panagtubo kadagiti ima ken sakak. Pinadas ko ti Doc Herbal Coffee 15 in 1 ken Doc Herbal Capsule. Daytoy tinakatulong kanyak amang pababae tinangato nga uric acid ko. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing
dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. iCure Coffee 32 in 1. iCure Coffee 32 in 1. Ako si Danilo del Castillo, 65 years old, taga Pantay Daya, Bigan City. Magmula nang uminom ako ng iCure Mana Coffee 32 in 1 ay naging maayos ang aking pakiramdam. Hindi na ako tumataas ang aking blood sugar at maging maayos na din ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi. Maraming salamat po. iCure Coffee 32 in 1. iCure Coffee 32 in 1. Naimbag nga damag, wen gagayem ken kabsat, agsapsapol kay kadi itinadalus, nalakak ken desente apanganan, nga rud gagayem ken kabsat, addan dita ili ti Paway Ilocos Norte, ti kabarwanan nga panganan, isodayta ti Kala Paway Eatery. Ti Kala Paway Eatery ket ijaya na iti pamigat, pangaldaw ken pangrabii, ken ijaya na pay ti budget meal. Ken saan lang dayta, magatang pay sadyay dagiti agkakaimas a merienda, ken dagiti nagduduma a produkto ti ili ti Paway. Ken agbirbiro kayo kadi, iti lugar nga pakangayan iti anyaman okasyon, kas kumay ti pa-birthday, bunyag, meetings, seminar ken daduma pa yung okasyon, mabalin nyo pa yung usaren ti lugar, agsipod, tanalawa, ken kompleto da, kadagiti kakamitan, kadagitoy ingkay isayangkat nga okasyon, ken saan nyo problema ti ingkay pagparkingan, tanalawa ti lugar, ti Kala Paway Eatery ket Masarakan, iti barangay 11, Kabangaran, Paway, Ilocos Norte, along Paway, Batak Road. Ti dadung impormasyon, ag-text wenno tumawag, iti cellphone number 0927-971-2893. Kala Paway Eatery, ti panganan apang namnamaan iti ili ti Paway, Ilocos Norte. Kala Paway Eatery. Awaten niyo as ipapakumbaba ti man nakabalin nga ima ti Diyos. Tapno itanok na kay intundumteng ti tiyempuna. Mensahe ti Quaresma, dandanon kada kayo, da Captain Tony Co, ken ni Miss Alma Co, Omnicoport, Curimaw, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agngina. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti dubong, inted na ti bugbugtong anak na, tapno ti siya sinuman na mamati ken pa na sana matay, no di ketagbiag ngagnanayo. Mensahe ti Quaresma, dandanon kada kayo ni INEC Director Jarius Nalupta, City of Batak, Ilocos Norte. Thank you very much. Isot ga po na ang manipulita, di itulok nga damay keddeng iti kanen kaninumenyo, wenno ti aldaw arambakan nyo, wenno ti fiesta ti baro abulan, wenno ti may papan, iti aldaw a panaginana. Mensahe ti Quaresma, dandanon kada kayo ti North Solaric Enterprises, installer ti solar lights, solar water pumps, ken CCTV. Masarakan iti Bacara Road, abagatan ti Divine Word College of Lawag, Lawag City. Mr. and Mrs. Sherwin Ancheta, Owner, Manager. Diyos unay ti Agngina. Gapu iti detoy, impasnek ko ti nagkararag ken nagdawat ken niya po Diyos. Nagayunarak, nagkawesak, iti nakirsang alupot ken nagtugawak iti dapo. Mensahe ti Quaresma, dandanon kada kayo ti DJCM Construction. Kukwa ken matmatunan ni Mrs. Leonarda I. Toledanes, Owner Manager, Masarakan, iti Lawag Balakad Road, Lawag City. Diyos unay ti Agngina. Ang presensya RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak
Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time. Sa nga 10 minutos, kasangwanan ti oras ti alas 3. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam. Nakalalisto ti oras. Padaanan nyo ron ti may kadwa a libro ti pakasaritaan ni Karimat tayo nga Lorna manibo diti syudad ti Batak. When padaanan nyo into nabigat deti may kadwang pansada detoy nayon deti pakasaritaan na kunatay man ket di. Kunana to'y makapasangit met deta nga dani. Hanga dani pakasaritaan. Tuloy malagip ko dinagawan nga amak inak ken lakay ko kuna ni Mami Rosalinda. Thank you sir, tanangig ko tay paborito nga kanta ko na natoy. Thank you sir, napintas pinangyabkas mo. When sumsum garak na tay basbasak detoy. Pakasalitaam Karimat Lorna. Medyo masair pa ito riknak tatay. Ngem tinep-tep pelak iti agsangit. Alaket urayak dayjay when urayan nyo dati tuloy na into no bigan. So nga wisek di kitay gagayem tayo nga kayat nati agi patulod kali kitay pakasaritaan dayti biyan. Pakasaritaan diti pakasaritaan kinayat. Kasama tan di kitay daniyo dagiti mensahe ni ayat yo dagiti parikot yo itaklin nyo ida iti programa tayo try ko nak digitoy ket mabalin nga isuda iti agbalin nga inspirasyon tayo mangitonda kada tayo iti napinpintas nga dana ken pakapidutan iti sursuro wenno adal. Alawen papagayam ket alakaro din ito nga gundaway nga agyaman ken pumakada naman pa palalo unay ti ayat ko pa nga itultuloy tayo ang hanmetten nga ipalubos pa iti oras papagayam alas 3:10 alaket anati mamirienda mga karimat mga karonda. Nagsangsangi takser when una Jacqueline Pagarop kastagam ti pakasaritaan ti biag mo Karimat Lorna. Nemeten ti kinadangkes dagiti nagaramid iti panang papatay ken ni father mo intapwak dapay apo na yan talong aldaw binirbiro kyo idi mabiro kanyon ket medyo malapdisen kumbaga digiti laslasag ken kodkodil na dispensaran digitay mangmangan wenno agmirmirienda. Kablaon ti mampay ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente manibo dita Iliti Corimao, Ilocos Norte. Ni former Sangguniang Bayan member Amor Makal Mabagarino dita pinili ni compadre Henaro Sanyatan ken ni comadre Nena dita California. Kasama tan ni compadre Ruby Lopez manibo dita Capas Tarlac. Madre Cristina Makatumbas, ni Tata Bidal, ni Nanagos, ni Tatawan, ni Nanatansing Kanimaneng Alice, iti pamilya ni paring Albert Marquez. Ken kasameten kablawan tayo mampay ni Engineer Jonathan Biernes. Hello compadre, sa kaymet di Tala Union. Ni Sir Ronald Saludares, dita Hawaii. Ni Mami Estrella Petilia, dita Bacara, ni Mami Minda, ni Apo Kapitan Manuel Cadiente. Kani mano ni pagayam tayo nga Ronel Biernes, ani po dita Bacara, di kitay dani mo your oray kumanen sir. Kasama ni Ma'am Regina Salvador, dita Dingras, ni Manong Rexy Buyat, dita Hawaii, ni compadre John, ni Mami Evelyn ken ni Daddy Flor, ni Ma'am Regina Salvador. Kasama tan ni kapsatay nga Victoria Digay nabayag nga madinagi patulo din kadigitay dani na. Ikasin Jonar Bakasol Eclipse kita mumulan pawan. Nakadwa karudan nga nagserbi iti biyang ti mas control the engineer
Mike Ramos, ken ni Engineer Mark Tuliao, itinagan ti Administrative Officer tayo ni MJ Bangit, Supervision ken Direction ni Station Manager Rod Sadjan. Tinimo ti biyang testimonyo ti dali programa, agyaman ken mga wisting kay tumanan palagdingeg interbigat ken nagbuya papagaya. Then ti maudi nga sonata ti kakanta ni Ate Vilma Makabiyog. Sagot man ken ni Comadre Frida, paborito na ni LC kasama ni Manang Elena dita barangay Parangupo. Sapsapule dagidi nasamit nga kari when sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo obyag ko dito isibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya sapsapule dagidi nasamit nga kari when sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo obyag ko dito isibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 3. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1+1 coffee